Ezra Sagalonji, ambila bana cité de Damas, Imanakoul. Zambi kumbe cha musambu wa jikenga, kumbe cha musambu wa risanga mulaba wani. Bani nabu kabena bananga nabu. Mambo ni muji kubikilemu, kasala kanyingwelaka, kanya kanangwela konswa kumaweja wani. Kubikile wachikini wa shirendo. Jiba ya kangambula nzambi, usanga na kanebo mukenji, ni Cedric Kalonji. Ni trésor mukenji basombe. Memo kupamla nyambula ilunzenze. Vimila mlaba zangu wakunanzeleka. Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kasaï oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement de sa province natale, Kasaï wa Balengele, entendez Kasaï des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasaï est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille. Un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Franck Tcholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï. Wabamalumba. Shada. Sonia Meli directeur. Choka. Kayande yewe chidonde bagayanda numatongwe. Kayande yeyo chidonde bagayanda. Gayana ni batoma. Gayana ye. Sambala za Gayana ni batoma. Gayana ni batoma. Gayana ye. Sambala za Gayana ni batoma. Gayana ye. Chidonde bagayana ni batongwe. Gayana yo chidonde bagayana. Gayana ni batongwe. Gayana yo. Sambala za Gayana ni batongwe. Gayana ni batongwe. Gayana yo. Sambala za Gayana ni batongwe. Chikono ni chibite. Chinto kwetu marna chintoloke.
Chikondone chivitlelo Chitwande mamarune shintu Chikondone chivitlelo Chikondone chivitlelo Chakune mamaluna shintuluke Itawujile tawuke Chikondone chivitlelo Chakune mamaluna shintuluke Mwana wanga tachi Chikondone chivitlelo Chakune mamaluna shintuluke Eche Mokonzi Mamo ye Tamba banza kuyanda ni batowe Kayanda ni batowe Tamba banza kuyanda ni batowe Tumishaye Chikondo ni chipite Wamba imalu na shintuluke Mokonzi Chikondo ni chipite Wamba imalu na shintuluke Penumpule tente beneje Ni ba mwende ndalupezu mamwenye Walu mwende ndalupezu nzolo kamuswile Utuwa jokole Twenani ni mesu beneje Katwenji ni machintamwa basi Walu kulobangwa bibye Kulobangwa makenge ni masanke Jis Swakankala Oh yeah Mama moyo ngwe Jit Weto weye Mulu maji oye Chito kumanza kuna mamuto Wongo Baba moyo hoy Jinjila baba moyo hoy Chukumina Chituni chukuma Ni ujile Kadi oye na kufoya Chileyane yanga Chileyane yengongo Chileyane yang Jinorume managa mona Pilo pilo Wabantu mama genge bijimi abe yoso Soso mana vamwadi cheso ngela wandu Kwa tukusire moro Waba mwamba nito mama munga jenjin Lubala mwilu anga itatu kwa anga tamamwe Baka shumaru juba mwanabe Shukunda kaji shuma kumbe longu Tangu lanzala Wambene shinoru mwate ya lelo Ya mbago shumei Nunga mwende chomba chibishima Chenze bukulai Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbujimaï. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutomboji Kembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40.
plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Djitalala. Siti Djitalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Kashidi, tombe. Baluga ito bamba yenu kimashenwe. Mwaji mutu kuwachi mujinde. Eye ngaba mwanye. Bakema. Indale venye bena zubu bagaji bakange. Semena tubi changa kwa tumufale. Konga shaka teme. Konga biaji bulula waji bulula. Konga biaji bwegila waji bwegila. Semena tubi changa kwa tumufale wa mwanya mama. Mutu kuwachi mujinde kaloshe. Kaloshe wa bitu bakwela mbo tatwe. Kaloshe wa bitu bakwela mbo ayeye. Bayana tetu ne banga njilo wachi. Bayana muye mwabakai kaloshe mbama. Magase muzandu mbolu pepe. Kaloshe wa bitu. Tibile babi kalwile. Bena zubu bagaji baka. Kaloshe tetu ne banga njilo wachi. Bayana nangi tabaku. Nanawo be mulala zubwanga nyao. Kaloshe wa bintu. Chua bajini chamba na bintu beba wamba mwamba neto. Kaloshe wa Wagulu mutu mula shigile. Ulagi mugala na bumpatato. Kaloshe wagula mutu mulata gila. Wabito ulagi mugala na bumpatato. Uji mutu mwivia bila bantu bele. Shinoru balu wasabatu bila bana. Uji mutu mwivia bila bantu bele. Balu wasabatu bila bana. Kajimyaba ne bunyi ya kushikame. Waya kwa sadi yolo machimelo. Kaloshe kajimyaba ne bunyi ya kushikame. Waya kwa sadi yolo machimelo. Wenda wagala kajibanda kalegale. Kalegigale nitematon devijila. Wenda wagala kajibanda kalegale. Kalegigale nitematon devijila. Yaiwe baba chidibwelela. Tatu wafu ilalus. Mamu Maria wafu ilalus. Bajimalu bashina wafu ilalus. Sakanga na wetu njine mumichi kwa bushit. Sajila kwa katanga nyeko kumeko kumburu. Bena kasayi mene bajilachi. Kayinda kakana na bajilachi. Mulasa wetu bantu bajilachi. Tutu tukasa tose tu bakaba bali. Bushimi mikoko bifanga bikai bifule. Batu ni kujimba bikalanga bikako michi. Bochi ni bali muzu bumutoyi ukamufule. Pede shemu foe. Bocha mujinda ngulubi yijile bichi. Kungushimba kwa baba. Grafere kanyinda kankenen. Galula chanda wabena mukala. Wakukala kana bwe. Galula wabipu kwa obu. Wambo ya mutombu. Alula wabena mugala. Wabantu mbarise ngita bakuchanda. Alula kudubai wakushia maluka yin. Alula musomba. Kusidi wakushia maluka yin. Alula ye. Alula ungeli mujipu mujinda. Alula ungeli mujipu mujinda chandanda. Alula wakuchikapa. Effacer les tableaux. Chikapa musulumu nene kumanda kwa Kongo. Chasi mkalu ni matonga menyi. Chabufuke mumpateye. Betu manene ni misulu ya chikava. Lumujini basanga. Lumeme ni luanga chimu. Kasai ne chikava. Chandanda ngalula. Ngalula Chando
Bandolo kolo, attention, mona na monda. Simba Grakan. Trezoke Kanguluba Muzozo Chumuma. Shinyerombe. Aleli. Doyi nguma doyi masa doyi. Shadrake Museli Sisu. Wendele nguma doyi masa. Shadrake Ngomondogola. Mombo. Hey Masavanda Munatwa. Shadrake Ngalombelesa. Shadrake Ngalombelesa Dombalesa. Nende ndagasa. Hey Ngalombelesa Dombalesa. Hey Ngondomba Tumbesa Iroture. Presence na Mioka. Jingo ndagasa. Shadrake Ngalombelesa Dombalesa. Hey Ngalombelesa Ilorele. Nasi Chiba Unile. Chiba Unadogalola. Nasi Chiba Unile Nondagumba. Nasi Chiba Unile Nondagalosa. Hey we. Umwela Mumadwanyi Musandwai. Umwela Mumamacha Musambanda Muna. Koko Mugo Gondo. Ya Kuchigo Ndagala. Nondagalosa. Hey Mugupa. Ade Ndagasa. Hey Mugupa. Kokomu Kokondo. Hey Mugupa. Nondagalosa. Lesege Muche. Nondagalola. Popole Dile. Ubenga Dile. Wachanda Ndagalula. Wodireke. Kabuya. Afrika wanyi. Kawaji Baba. Dabalume. Ndagalula Ndugu Chubaba. Kulashi. Chandaga. When I was. Wachanda. Tumusika. Jikenga ja soko kumonji. Njisanga da bana babantu. Jikenga ja mwene mibalelu. Njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabo. Jikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana. Njisanga ja ndumba mu hotele. Jikenga ja mwana mwena Kasai. Njisanga ja bukwa bisambu. Jikenga ja kerezere mu dijimba. Njisanga ja batrafika mu comptoir. Bisonji bya bene misambu mu kwimbalelu. Njisanga ja ba pasteur. Jisama dindi naji. Byuma mbinjika kubyanza. Bunkumba. Bana mbantombogele kumbelu. Njisanga da baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga. Jikoba kujikoba. Muntune atula byonsu bilinabi. Bakusungila moyi wenu.